2 күн устата намулугугарона Жокускай коракка горный күннәре ытылынылар. Улус агым 15 сыллағы бүлігара намут күннәр бәттірәхінәқтік астылар. Сихили кәлер сюжетка көрін. Горны улус күннәре маңна йыллахастар намулугар ытылынна. Манна улус делегацияда намулугун арас объекттаргар сырттылар. Улус үлетин хамнахан билестилер. Оны теңе намнагы педагогическай колледжка сылжан бердöдүла усужоннары кытта көрөстүлер. Түмүгер 2 улус баһалыктара теңе үлеләһен туһунан сөпсүһү түһәрестилер. Сүдө сөйс китбак кепсетилер тагыстылар. Холора табиһи бәбит түттен тулли хамсуру туйтук холора ситилек бутуйтук саңаны киллер дивитчен. Горный улугуна түттенеме элбах этилер кидилер, элбах вопростар кидилер. Оннан ик кадырыты көттүттен вопроста хамыт эпетестибит. Манны көрсүһүллер улус экономическай, культурнай, социальнай өтүн күһүрдерге, опыт атыстарга, маны теңе саңа үлелетарга сөпсүһү түһәрстерге бер табыгастагынан биллер. Механавар бу биһигетте хайсыбатыгар биһи корат уонна горный улусы каддыгар үлебитин көһүдөк бүтүннады. Бастатан туран эккехинен эте туризм хайдытын тухана бакуру турдулар горнайда. Механавар эте хама шөптөх, тоготе такана горнай улугугар дагана бу Жокускай коракада туризм хайнары канада, туризм опсерне бу республикада келникке хыларга механавар бириме кескиллах экономикабы бир халата болар кахта. Горный улус олус элбэх улуу кен туттар жоннордо. Ол курдут бир дойдулахтарыбыт цемент сыфронданинавтар мемориальный доскаларгар сибекки уран сүгүрүдүлөр. Бу курдук 2 күн устата болбут улус күннерин сайда тур мен дөйбү дойдум горнай ген улус түрттемите агон 5 сылгараналах өрүлэх кehеннен түмүктенне. Күнне Спиридонова, Михаил Мордовской Михута, Егор Тимофеев, Саха телевидениета, Горной.